Zdaj pa naslednji, naša govorka prihaja pa iz Črne Gore, to je gospa Marina Lutovac, ki je, če tako lahko rečem, tudi mati mediacij v Črni Gori, oziroma ta promotor, ta, ki je od začetka pomagal v Črni Gori razvijati mediacijo in je tudi danes razvija. Ampak Marino smo povabili tudi zato, da nam pove in pokaže, kaj pomeni nova zakonodaja, kako lahko zakonodaja v bistvu malo porine naprej mediacijo, pa ne samo mediacijo, ampak prav ta način reševanja sporov. Još Marini, da se obratim, pokušaj čujeli... Razumjela sam. Da te predstavim, da si direktorica sada centra, državnog centra za posredovanje, ali naravno i ona koja je od početka taj promotor, taj motor medijacije, razvoja medijacije skupa sa Zoranom Pažinom, to moramo isto kazati, i on je napravio puno u Crnoj Gori. I nas zanima, ako nam možeš u tom kratkom vremenu objasniti šta se sad dešava u Crnoj Gori. Kako ste imali jako malo medijacija, a sada ih imate jako puno. Izvoli, Marina. Pa dobro, evo da pozdravim sve i da se zahvalim na pozivu i na prilici da učestvuje na ovoj konferenciji koja se obilježava 15 godina od postojanja Društva medijatora Crne Gore. Drago mi je da mi se pružila prilika da vas upoznam i sa dešavanjima u Crnoj Gori u oblasti alternativnog rješavanja sporova, ali prije nego što odgovorim na tvoje pitanje i prosto sve prisutne informišem u tome kakva je sada situacija u Crnoj Gori, posebno sa donošenjem novog zakona koji je doneo nova zakonska rješenja, ja moram prethodno, kao što uvijek koristim svaku priliku da kažem da smo mi medijaciju u Crnoj Gori razvili zahvaljujući zaista kolegama iz Slovenije, zahvaljujući posebno gospođi Gordani Ristin, tu je bila i gospođa Nina Beteto, drago mi je evo što posle duže vremena sam imala priliku da je vidim makar na ekranu, tu je bio i Rudi Tavčar i Zoran Hajtnik i Janez, tako da do sada mi smo više puta imali priliku i da boravimo u Sloveniji, da se upoznamo i sa iskustvima Slovenije i zaista uvek nesebično svi su dijelili svoje znanje, svoje iskustvo sa nama i ja se nadam negdje da smo mi na kraju ispali dobri učenici, da prosto smo opravdali i svo ono ulaganje od strane naših kolega iz Slovenije. Tako da evo još jednom prilikom da se zahvalim zaista na podršci koja evo traje već od 2006. godine jer i prve generacije naših medijatora bile su obučavane od strane kolega iz Slovenije. Ta saradnja se nastavila evo od kada sam ja već direktor, to je već 5. godina u centru i zaista koristimo svaku priliku da uključimo kolege iz Slovenije jer mislimo da od njih zaista uvek imamo da čujemo nešto novo. Medijatori u Crnoj Gori zaista uvažavaju maksimalno kolege iz Slovenije. Dobro, mi uvek pominjemo Gordanu Ristin jer nekako sa njom smo najviše u kontaktu i uvek nam je ona bila ta neka vodilja i u nekim našim daljnjim stremljenima jer definitivno mi smo uz nju i zavoljeli medijaciju. Mislim, medijacija je bila moja obsesija još od 2002. 2003. godine kad sam radila u britanskoj organizaciji Save the Children i prosto ta ljubav se nekako je mnogo bila jača od onog momenta kada sam imala priliku i da se upoznam sa kolegama iz Slovenije i da prođem i sama prvi trening. Tako da ja negdje nisam samo u ulozi direktora Centra za alternativno rješavanje sporova, nego i sama sam i medijator i prošla sam također trening za trenere koji su također držale kolege iz Slovenije. Tako da evo zadnjih 2 godine i Crna Gora ima svoje trenere koji također mislim onako veoma uspješno obučavaju nove generacije medijatora u Crnoj Gori. Što se tiče same situacije u Crnoj Gori, mogu reći da od donošenja zakona, da je posla mnogo, veliko opterećenje za centar, mali je broj ljudi koji radi u centru,
a negdje priliv predmeta u odnosu na prošlu godinu se, mogu reći, negdje upetostručio. Znači, mi smo donijeli novi zakon, eto već kad je gospodin iz Hrvatske pomenuo profesor Alan Uzelac, moram reći da je profesor Alan Uzelac bio taj koji je zajedno sa predstavnicima Centra za alternativno rješavanje sporova i sa koleginicom iz Srbije Jelenom Arsić uradio tu prvu jednu radnu verziju na kojoj dalje je Ministarstvo pravde i radna grupa koju je Ministarstvo pravde formiralo radilo. Mogu reći da je Europska komisija bila izuzetno zadovoljna ovim predlogom našeg zakona i da naš zakon unosi to neko novo rješenje, a to je taj prvi obavezni susret sa medijatorom koji s jedne strane je nama, kažem, posao na neki način uslovno rečeno otežao, pošto je ogroman broj predmeta. Mi u ovoj godini nam je upućeno preko 5000 predmeta, kako od strane suda, tako i od strane građana, čak negdje oko 70 prije sudskog postupka, negdje oko 70% tih predmeta je upućeno, znači prije pokretanja sudskog postupka, zahvaljujući izmjenama zakona zahvaljujući zakon o alternativnom rješavanju sporova. Jer znači zakon o alternativnom rješavanju sporova uvodi obavezan taj prvi sastanak sa medijatorom u sporovima male vrijednosti, u sporovima iz ugovora o osiguranju i radnim sporovima. Tako da negdje, ja znam da je Gordana često ranije meni je govorila o medijaciji i u sporovima iz ugovora o osiguranju i mi smo tek sa novim zakonom počeli da se bavimo medijacijom u tim sporovima i zaista to se pokazalo veoma, veoma opravdanim jer prije donošenja zakona nismo imali ni jednu medijaciju u tim vrstama sporova. Sada mogu reći da nekada dnevno imamo i po 5 do 10 takvih predmeta jer zaista i sami smo bili onako zatečeni brojem takvih sporova. Prosto mi u centru nismo imali informaciju o tome. Tako da, znači, s jedne strane, zakon je predvideo tu obavezu, to je procesna pretpostavka koja onako mogu reći negdje da je dala rezultata. S druge strane, mi smo mijenjali zakon o parničnom postupku koji je uveo obavezu sudije da upućuje na prvi sastanak sa medijatorom sve predmete u kojima je tužena država, sve predmete u kojima je tužena lokalna samouprava, porodične sporove, privredne, određene vrste privrednih sporova, tako da sudije zaista postupaju po tome i mada ovako veliki broj predmeta ne znači da svi prihvataju medijaciju, mi i dalje imamo problema sa prihvatanjem medijacije, posebno od strane advokata, tako da evo slušajući gospodina Petrića, negdje onako mi se javila ideja da, s obzirom da mi planiramo organizovanje novih okruglih stolova sa advokatima i pored toga što imamo veliki broj advokata medijatora, onako bilo bi mi drago, eto negdje uputit ćemo poziv da podijelite vaše iskustvo sa njima i na neki način da ih malo podstaknemo. Mi smo to negdje iskoristili, bili priliku kad je bio potpredsjednik Advokatske komore Slovenije, gospodin Janez, i kad je bila Gordana, da malo predsjednika naše advokatske komore da podstaknemo i da malo više se bave medijacijom. Međutim, evo za sada, kažem, nismo još dovoljno uspjeli. Međutim, situacija se ipak mijenja i sve veći broj advokata prihvata medijaciju, iako, kažem, nije to sada baš na nekom zadovoljavajućem nivou. Znači da ta zakonska rješenja zaista su se pokazala dobrim. Kažem, jedino negdje je malo to sada već malo problem s obzirom na broj zaposlenih u centru. Veliki je problem organizovati sve medijacije jer mi smo zakon tako koncipirali da je centar jedan centralni organ preko koga sve ide. Znači svi predlozi, sve tužbe, sve stiže u centar, a centar dalje preko zaposlenih to kontaktira medijatore, upućuje pozive strankama i organizuje medijacije. Tako da mi smo negdje tu preuzeli tu na neki način, mogu reći, nezahvalnu ulogu zato što su ljudi u centru veoma opterećeni. Međutim, mi smo prosto htjeli da na neki način da uvedemo red, da uvedemo kontrolu i da u svakom momentu znamo gdje su nam predmeti. Jer se ranije dešavalo preprošle godine da nam pojedini medijatori po pola godine drže, na primjer, porodične sporove, a da mi u centru nismo imali informaciju o tome.
Velika je odgovornost i prema građanima i prema privrednim društvima i prema advokatima i prema sudovima i zaista trudimo se da ne dođe do nekih grešaka. Kako bismo unaprijedili medijaciju i uopšte sam rad medijatora, eto možda to može da vam bude interesantno, da smo mi uz podršku Savjeta Europe, da smo uradili metodologiju za praćenje ocjene rada medijatora, gdje smo bila angažovana gospođa Jelena Arsić od strane Savjeta Europe i priručnik, u stvari ta metodologija može se naći na našem sajtu, tako da možete vidjeti koji su to sve metodi, nije to ništa novo, ali prosto jedan onako objedinjeni dokument koji je objedinio znači sve moguće načine za praćenje ocjenu rada medijatora, zato što definitivno centar nema za sada uvid kako god medijatora radi, sem od tih nekih, kažem, pojedinačnih nekih informacija koje dobijamo od stranaka i tako da će ovo sada, kažem, biti negdje prilika da kroz različite metode da mi dođemo do saznanja kako naši medijatori rade, više da bismo otkrili koji su to nedostaci i da bi to na neki način nama poslužilo prilikom osmišljavanja novih edukacija. Jer za razliku od drugih zemalja, s obzirom da je u Crnoj Gori centar državni organ, centar je taj koji organizuje obuke, obuke su besplatne još uvek, pitanje je do kada će biti. Mi smo uradili jedan strateški dokument koji se završava ove godine, znači za iduću godinu planira se donošenje novog trogodišnjeg strateškog dokumenta i definitivno će Crna Gora u onoj zadnjoj 3. godini sprovesti određene analize sa ciljem da se pripremi teren za eventualno otvaranje ka privatnoj medijaciji. Znači mi bismo htjeli da prosto dobro razvijemo medijaciju, da informišemo sve potencijalne aktere u postupku medijacije, da zahvaljujući našim rezultatima građani steknu povjerenje u centar, da počnu da veruju u medijaciju. Nakon toga mi bismo zaista htjeli da vidimo šta je to što sve treba obezbijediti, pripremiti da bi se mogli otvoriti privatni centri i da Crna Gora konačno pruži tu mogućnost da privatni centri sprovode medijaciju, a ovaj centar državni, on će biti centar koji će pružati edukativne usluge, koji će licencirati medijatore i koji će na neki način i vršiti kontrolu rada tih centara. To je prosto onako neka jedna dugoročna naša ideja. To je otprilike, to su te neke najosnovnije stvari što se tiče samog zakona. Mislim, ja bih mogla još mnogo toga da govorim, pošto zaista puno je dešavanja, puno je ne samo lijepih stvari, ima dosta normalnih problema i možete i pretpostaviti da sa i primjenom novog zakona da se otvara niz pitanja, ni da je praksa još uvijek nije ujednačena. Imamo različitih i sudskih odluka i na drugostepenih, različito sudije tumače pitanje plaćanja naknada advokatima, na prvim sastancima sa medijatorom, posebno kada je to procesna pretpostavka, različite su tumačenja, tako da mi već duže vremena razmišljamo o izradi komentara na ovaj zakon koji će definitivno biti nužan, znači posebno u tom cilju, sa ciljem da se praksa ujednači. Pošto smo već govorili o nekim budućim skupovima, mogu reći da ćemo mi uz podršku Savjeta Europe jednog od dana u nedelji, u prvoj nedelji decembra, da ćemo organizovati regionalnu konferenciju. Namjera je bila prošle godine da se organizuje velika regionalna konferencija kod nas u Crnoj Gori. Nisam sigurna da će nam COVID omogućiti, ali razmišlja se o toj nekoj hibridnoj regionalnoj konferenciji. Vidjet ćemo na koji način i meni bi zaista bilo drago i naravno mi ćemo stupiti u kontakt sa vama i drago bi nam bilo da se uključite i da budete naši gosti na toj konferenciji. Ne znam sada koliko bi eventualno bilo nekih pitanja. Mogu samo još, meni ovako stalno naviru misli, samo još jedno onako zakonsko rješenje koje je interesantno. Znači da kod nas postoji mogućnost da se pred medijatorom zaključi poravnanje, međutim ona ne stiče snagu izvršne isprave do momenta dok ga ne potvrdi sud. S obzirom da nam medijatori nisu svi pravnici, mi smo zadržali to rješenje, međutim ono što je dobro za stranke,
zaključivanje poravnanja pred centrom, oni nemaju obavezu da idu u sud, sudija ne vidi stranke, tako da smo na neki način i sudije rasteretili. I eto još jedan taj statistički podatak da mi u ovoj godini, imajući čak u vidu činjenicu da su nam 3 mjeseca advokati štrajkovali, tako da mi nismo maltene 3 mjeseca mogli sigurno 80% predmeta da zakažemo, da mi u ovoj godini već imamo oko 850 zaključenih poravnanja. Do kraja godine mi očekujemo da će sigurno biti još 300-400 poravnanja i definitivno mislim da smo negdje na pravom putu i međutim i za to nam je potrebno, kao što je kolega iz Hrvatske rekao, potrebno nam je i dalje ogromna podrška i financijska i ekspertska i politička volja da postoji za sve da bismo mi mogli nastaviti onako kako smo mi zamislili prošle godine. Eto, toliko. Hvala još jednom što ste mi omogućili da vas upoznam sa onim što se sada dešava kada je u pitanju Crna Gora i medijacija. Hvala ti, Marina. Mislim, meni pre svega ostaje u ušima taj zvuk da će biti preko 1000 predmeta na kraju godine sigurno, poravnanja rešenih. Dakle, to je znak šta može pozitivna zakon, neka promjena, kad malo pogura sustav da dobra rešenja. Ali naravno, bez jednog većeg broja medijatora u zemlji koji ste sposobni, treneri, koji ste to sve isto izveli, bez toga ne bi išlo. Tako da jedno i drugo je bila sreća, i da je postojala jedna baza medijatora i naravno dobra rešenja u zakonu. Tako da čestitke i samo tako dalje. Biće još, i mislim da ćemo da ćemo svi ići u tom pravcu, to je malo i taj italijanski model, da će i Evropska unija to propagirati, da se postoji taj obavezni sastanak stranaka sa medijatorom koji upućuje stranke u medijaciju. Hvala ti, Marina. Ne znam da li si primetila, ali ti si dobila naše priznanje udruženja. Da, tako da znaš i dobro. Nisam jer nisam jučer ostala do kraja, pa dobro, onda se izvinjavam i evo iskoristit ću priliku da vam se zahvalim. Zaista mi je drago, evo to je prvo meni u svakom slučaju najdraže, jer prosto nema potrebe zaista da govorim o tome kakve nas i profesionalne, medijatorske i prijateljske veze povezuju. Tako da, hvala puno. Zahvaljujem se gospe Marini Lutovac za to zanimivo prikaz, kaj se pravzaprav dogaja v Črni Gori. Če pomislimo, lepo je povedala, da so začeli 2006. leta od nič, niti niso imeli medijatorjev, ne trenerjev, ne medijacij, seveda, da danes pa končujejo, bojo leto končali s preko 1000 poravnavami, ob tem, da 3 mesece niso mogli delati, ker so odvetniki štrajkali. Tako da se razvija, torej neka dobra zakonodajna rešitev lahko zelo, zelo pomaga pri medijaciji. Seveda in obratno, slaba zakonodajna rešitev pa tudi lahko gasi oziroma uničuje medijacijo. Tako da to je en dober primer, da se zamislimo tudi, kje smo mi in kaj bi mogoče mi lahko na tem področju tudi še naredili. Marina, najlepša hvala.